Mizo Official Channel here to le ngaihdam zong ta chi bai vek ule Christian Thalai Paul General Conference kan kalawangin mani news kan buat sei man lova chuti rualin kan thian pa city larinoman international politics and news abuat sei chiar tur miron pehlau maya achunga kan lawm tak zetani lo chiar chun zom halila President Putin an Azov battalion in Turin aphut inpek tum lovin Ukraine namhla an sadual dual Israel hnenah Russia ngaihdam adilta Mariupol khopuya Azovstal iron and steel plant mun lei hnuai tunnel Ukrainian pasal thale ral thrat indomi mirorum zual Azov battalion Ukrainian National Guard tiako mi sang ni velte chu Russia President Vladimir Putin achuan chak ayang maya akotopa tran an khotlat na hunchu himle dam taka an chu asan duani chuan ral thuam tunga in peturina phuta mase Azov battalion hote hian chuti mai maya tlomle Russia kuta inpek chu antum lo bur thungani anin surrender du lawani nga chuan Russian sipai tele Donbas biala helhole the Wagner group private sipai mercenaries ten lu chuin nunna chana le thi sen tam takaluan chuangai rin nani Mariupol khopui veng him tlat tu Azov battalion hote hi sang ni chuangan lani ti hriat ania anjinga sipai hliam zanga don le civilian zathum chuangan lawm ti hriat ani bok UN chief Antonio Guterres chuan nimina UN Security Council meeting a Azovstal steel suakatangi tunkar chungin mi zanga chuang hun hima son chuani tin mi puite zo him takalak chu vektumin UN le International Red Cross Society lamin an boi pui mekani voin zirtom ni chanua po rescue operation nei niin he thu ziak lai hian mi engza chienge mun hima thiar chuan ni ti hriat ani lawani Sky News chuan Azov battalion hote hian Ukraine namhla national anthem sain Russia kuta inpek an tum hau lowatia Azov pasal tha huai sen te hian anzai lai video an ti chuakani Twitter a dania ma se engtika mi nge fin fia theilawani Russia chuan Azovstal steel suak mun mel nga bialvel tur chu an bomna sain par chuang hial khopin mai khu atamin mun then khata mai ala chuak na sa hle ani Azov battalion commander Denis Propokenko nupui Katerina chuan phone manga apasala biak nuwa chuti maya an mel mate kuta inpek chu an tum hau lova an bai sei chu thilmak miracle chawani tin chutianga apasal tong kama han hria chuan min ti a zo veka dam takin mang thale in ti na tong kam mangani ati hialani President Putin ala chuan mei ni kwa nazi hote an tuklom na ni hriat rengna ro pui taka an lom huna Mariupol khopui chu latole Azov battalion miral khat Azov battalion mi ral khat ho tukloma nena tum kaw choyang main nena hadau chamnan Mariupol hi neya thunun ngai atumani Azov battalion ho mi sang ni chuang te hi juda mi huai sen ho masada an mel mate kuta inpek aya an tangral raya dam chuak pani khatbak anom lowang mai khan kan sak ruang Ukraine ramtan ti in an ramle nam channan pial leidaya anzal nan mai donem niang ti chu koveli na thliron thup ani ber mai UK Defense Ministry chuan Russia sipai te hian Mariupol hi la ka thunun ngei tumin an bei ngor hle ani ati indo pui pani na khan Stalingrad ta nasatakin nazi sipai te le Russia sipai te chu thisen tam tak luang se izui le ruang tam tak chu phai na loin khuai nuai tawa khati ngang deu khan Azovstal steel suwa kha hian in beina na sa le ra thlak taka chuak don ani mai thaye Azovstal steel work mun hi kumsang kha zakwa somthum chawa indona chua thut poa tombuk Soviet ho duan ni in nuclear indona ka ra po lein noi tanela tom him theina turang ngai ania kumzabi somni pakhat nuwa po ral thum tenena ingkul nerem chang lutuk lein noi khopui underground city thatak mai ani Putin achuan kar hnikal ta khan tho tak ngial po athlok suak turani lotin asipai te chu hual beta jim to tlat turin thupe kaloti chuak to ani kha Russia hian dangchar tlatin Azov mi le sa ta ele intura dancha thei chuan Ukraine sipai te rei tak tran kho thei turang ngai an nilova ma se chole tuile ral thuman pek thei chuan thaenga mo zat dam kho chuak thei tani
tun din huna chuan Ukraine sipai liam tur zanga vel omna soite hi UN le Red Cross Society malak na anga mun hi machan chuan ni lo chuan liam tuarin an thi son mai thei tura ngai an nia Mariupol mayor chuan Azov battalion hotenen mi puide chu thiar chuan ni ngai theinan in biak na nei mek zelani ati anin biak rem theingang lo chuan ei tu le ral thuam an nei chung zong nen thi thlenga tanral rai mai lo chu du thlan tur om don lo ani chepa tak ngel po thanga amei chin chok ok ma se tal chuak du lovin ka ok to na leileng ok hlum thak te ang tin atal chuak du lo an lo ti angin Azov tal still uak muna Azov battalion hote hi an tangral rai mai donem niang tuma kan chang theiri lo chu ani hi ilo thir zel phot mayang u President Zelensky chuan huaisen takle hlau nei map lova Mariupol khopui veng thlat tu te chu fakin bom le missile ka awanga mei khodum ngen ngun van sang lama in pango zial tup tup mai chu athu soya tilangin ngai ruatin he thil hi hrem hunang mai ani e ati hialani Andriy Yermak Ukraine presidential staff ho tu chuan Mariupol huna mipui hual betele Azov tal huna Azov pasal thate po him takala tuman ni atia ma seng tika nge tia soilang lo thungani ni zana President Zelensky chuan mipui hnena thu cha soya British Prime Minister Boris Johnson an huaisen taka atran puina le thlop hlatna wangin lom thu soya engtik nia mo chuan hnena changin Britain ramangin mipui ro relna le zalen na fam kima oma bei sei thu soilangin thank you Britain thank you Boris invite chunga kan lome Ukraine chunga ro puina om ro se ti na thu soi ti to pani Germany chuan Ukraine hi ara thum thatak takin tranpui turin mala meka lai pui thachi hot weather pasari lai Ukraine an pek ta mandan Slovakia rama Sliak khuwa anzir tir don ni in German Defense Minister Christine Lambrecht chuan soya hemi titur hian Dutch Defense Minister po nimina ati ti pui tawani US chuan Black Sea tuipuya Russia in dolong chuan vor Black Sea Fleet and flagship warship Moskva long lian sipai in domi zanga chuang le ra thum thatak tak ballistic le cruise missile paither fuk mai Ukraine sipai ten Neptune missile manga an kapil sak chung changa Moskva warship omna Odessa tuipui kamatanga me somruka hlal latzong te vekin Ukraine sipai te an lo hrila Joe Biden admin chuan Ukraine hi intelligence report te alo rol ruk vezel thin alo ni ti The New Times chuan aziaka hetianga thupuan hi US senior official aming thuplat chuan Ukraine in Moskva indolong hi an bein an kap donem tiro an hrelo ni na soya khomwala tanga anom na hlat Black Sea tuipuya tuivok hipo tuichengang maya bogrun mai omna decree te hrilani hetianga Moskva indolong turuburu takka pilna konga US inrol thu hi NBC News chuan anziak masaberani heti la hian vo in zirtom nia Black Sea tuipuya Russia indolong Admiral Grigovic class frigate chu Gemini Island bula akanga thlona mangte in chan chuan ha tho me kani Ukraine anti-ship missile ka ani nge yam ti achiang lo Ukraine sipai ta hian Russia indolong palian lo kap cheto ani American mi puite chuan Biden admin ten Ukraine an tran puina chuan thlopin an pompui tlang puya ma se President Biden chu room le khau tok lawan ngaya Republican ho tu te phei chuan nasajokin Ukraine ven himnan thapui tho turin President Biden an nor thin ani Biden admin hian Ukraine tran puina turin US dollar tluk le ding on som thum pathum loi pe karem ti toa Congress a chuai tam le ra thuam tam zo ka tran puina turpo apas thuaya tumani Speaker Nancy Pelosi le Democrats House Roi tu mitlem te thlan big ten kif loin President Zelensky le khon bolu pa te chu karkal ta khan an lo hmutoa tranpuina pek zel le huaisen taka Russia pong dekna dodala an beina an fak hle ani President Biden a hian athupuang tu White House Press Secretary Jen Psaki chu thlakin mei ni som pathuma tangin mi hangnu mong ko hur thlop tu satlia mai ni lo ama po lesbian gay bisexual transgender LGBTQ member walau taka mong ko hurani ta langa zapui lo tu Deputy White House Press Secretary nilai Karen Jean Pierre chu an mangdon ani ama hi White House thupuang tu mi hang mai chema saber turani bok
tun hmain Biden atan thei top lo chu tu le Democrat ho te Paul pakhat Progressive Group a Chief Public Affairs Officer lo ni to le NBC le MSNBC TV a political analyst lo ni to thina nia President Biden chuan Karin chuan athiam le fin na le hriat na te chu Biden Harris admin ai in American mi puite ta na mang don ani ati Karin hian New York City atangin politics a arin vortrana President Barack Obama huna po advisor zinga lotel phato ani President George H.W. Bush hun lai khan mi hang nu pakhat Judy Smith chu White House Deputy Press Secretary arwa talo ni towa mase Karin Jean Pierre angin top post alalu avelawani Jen Sake hian engeti soilava Agios News chuan NBC News lama akalarinom ati ani military expert tele analyst te chuan Russia hian Ukraine beina nuclear al thuam manan ring lova chuti rualin President Putin a chuan antumangota Ukraine hneya atuklom mai lo wangin achia ai chuan nuclear al thuam mangdu thu thei di pol anom vebok khotlang official te chuan Russia nuclear al thuam mana hrelo thu a chak suak fo chungchang hi an soi ho to ani US chuan Turkey Germany Italy le Britain a nuclear warhead chu Cold War line alo da to a Russia nuclear man thut po in chung ramatangin ol sam takin Russia chu an ka ve thei tho don ani Russia TV a an TV host tu milar then khat chuan nuclear a thuam man tur chungchang hian soi ho to a Britain phei chu minute zan hi chung lekin intercontinental ballistic missile ICBM mangin vaivuta an chantir thei thu tele mi zong kan la thivek don ti te in mi puyan soi thai nge an mi puite ril ru lo in ral ringa in bua sei turin an soi ti hriat ani lawani thakal ta khan USA CIA Director William Burns chuan Russia chu arin lo takin Ukraine a che chheleya chu wangin nuclear man atum thu a soi chu ngai sam taka ngai thlak liam ngot chu a chi lawang tactical nuclear weapons emo nuclear claim te ro an mang thei ani alo ti towa mase khothangram te hian nuclear man tumna ang zong in tongkam an la chak chuak veri lawani General David Petraeus CIA Director Luile Afghanistana NATO Sipai Commander chuan President Putin a chuan achu chualin Make Russia Great Again turemutiin Ukraine runa mase Make NATO Great Again asiam ta hlo zogani Ukraine run konga NATO ati chaklavin athendar donemo atia tunma zong ai NATO chu ati tang rualin ral thuam le sipai ti chak konga ati thang harna sa hle ani Germany chuan anram defense budget ati pungchowa NATO sipai indo pai mai te chu Eastern Europe rama anin za pharna sat phar le ani tin Deutsche Welle DW News sakrilani German Chancellor Olaf Scholz chuan defense budget atan US dollar tluk le ding on za panga da in GDP atanga za zela panhi chu German Bundeswehr military thuam chaknan man turina puangani hetiang rangin indo pui panhi na nuwa Germany defense budget hi chia pu mangin apung thur ngai lawani Ukraine indo na hi are mai lo chuan Russia chu khothangram ten an hremin an hrek charna sa to sia ral thum le sumlama har san to kin Georgia le Moldova le Abkhazia ram te poin Russia chaklo hun lai chu thutin Russia na lo op sakram te chu tharum mangalak le duin an bei mai theini in expat te chu nan ngaya mase Russia hi super power ram lo ni to thina ni wangin chuti mai na thapui cha ol sam tura ngai tura nei big lawang Amnesty International chuan Ukraine runna Russia chuan war crimes satingai ti soin Donatella Rovera senior advisor chuan Kiev khopuya press conference a March le April thla Russia sipai te chuan nasatakin war crimes antia an chui chian na sangkua jet civilian soi sakna le thana omnia soin International War Criminal Court a ngai tu turin kan thlen don ani ati Reuters News chuan tual thanarap thlak tak case somni pani chu document fel taknen Amnesty chuan Yablunska le Vodoprovida khothlera an chin chi ani ati Buka le Irpin khuwa civilian zali thana oma kutnung khir saka munle munaka ti hriat na silai mulu na an taksa mu ni in an soya he civilian tual thana mo phur tu te sipai le an ho tu te po an ming le rank thlengin chin chi a fel to an nia 76 Guard Air Assault Division an ni
Russia chuan hetianga war crime le chibing then fai tumna tia pu nei na satkin alo pha photo thina Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan buka khuwa thil thleng chu phua chop thon thu ati sak ani Russia Defense Ministry chuan voina an missile kain Kramatorsk khuwa Ukraine ral thuam da thatna an kap chiat I soin anti-air defense chuan Ukraine indo thona Su-25 le MiG-29 te chu Luhansk bial chaklama an kap thla ani ati G7 ram hausa US Germany France Britain Canada Italy le Japan te chuan May ni riat pathian ni khian video conference na in Ukraine chungchang an soi ho le dona Ukraine President Zelensky po telang German Chancellor Olaf Scholz chuan German mi puite hriata Ukraine chungchang an din na chiang takin pathian ni tlaya soyang Germany hian Ukraine ral thum pek na konga achemuang tin soi sela hlo thin ani Putin an Israel hnenah ngaihdam adil President Putin chuan a Foreign Minister Sergei Lavrov an pathian nikalta a Italian chanchinbu Nazi ho tu Adolf Hitler chu Judathisen kai dia soya tuna Ukraine ram hruai tu te po Judathisen kai le Nazi thinlung vuan tlat ang hiala apuna Israeli Prime Minister Naftali Bennett le Israeli Foreign Minister Yair Lapid ten ngaihdam theilo ti hiala Russia sarkar chu ngaihdam dila thupa choi turin phut ngala hemi awang hian President Putin chuan Prime Minister Bennett chu phone atanga bi in ngaihdam adila Prime Minister Bennett point Putin ngaihdam dil na lo pomin Russian juda tele Holocaust chungchang an dinna Russian juda tele Holocaust chungchang an dinna asoi fe chu lawm thur hilti Prime Minister Bennett office chuan ata langani Putin a hian Mariupol khopuya civilian hual bete him takachan chu an ni tur thule Azovstal steel work muna Azov battalion mi sang ni chungte chu ral thuam tunga in peturina du tia soilangani Russia Foreign Minister Sergei Lavrov atongkam hian Juda ho tele Israel sarkar atithin ur hle ani atopa President Putin an thupa choin ngaidam adil ta ani Japanese Prime Minister Fumio Kishida chuan Russia chu Europe ram tan chau hlau thonom anilova naktu ga chuan East Asia tan po ven thon ngai takani yang tin British Prime Minister Boris Johnson len an inbiak tumina soya Japan chuan Russian mi poimo za somli zet an hrek le hrem thu soin Russia ral thuam khalna po khapangai ati Russia chuan Japanese mi mal somru pathum lai ama Prime Minister Fumio Kishida telina hrek ve mek bok Russia le Japan hi an inkara chesa ve reng renga Japan martopa Okhatsi tuipuya Kuril Island chu Indo-Pui pani nu Sangkazakua somli panga Mars thatangin Russia chuan thliarka palizet Itorufu le Shikotan Habomai te chu rampani hian neitu zo ka anin chal ve vea Russia nala opsak renga aninkar boruak ti chetu ala ni rengani Mizoram le Assam state ten ramrichin fello kan neya Mizo mi pui tamzokin kumsang khazaria somsari panga angin Mizoram ani kan tiang devin Kuril Island chin fellow na wangin Japan le Russia chu indo ve theidin hunan ding rengani Japan rama Japanese ultra-nationalist politician le sarkar lo piana piangin Kuril Island chungchang hian soi chuak zia thinani Mizoram le Assam ram ri po hi Mizo hnam hmangai burmai mani party le chungte aya Mizoram le namda poimoma satu le hmangai tu diktak ultra-nationalist ti turang chi le Beng khoya pasal thatere rupumi yang an lo chu huna piang tele Ukrainian Azov battalion anga Lalbura battalion din du tu thangthar new generation te lolen le tamzel huna chuan Mizo teram mangai na lungril khoiche tu le zofa ta mit no te ang alani zel nge yang ole khati zongkha international news and politics city larino buasai kanon share chuat heita chuania Mizo Official Channel thlir tu le ngai thatu zong te in zawaya chunga kan lawm